Lijep pozdrav svima vama, poštovani gledalci, još jednom izdanju Avazovog intervjua. Danas ću ugostiti čovjeka iz naše stranke, čovjeka koji je jedno vrijeme, kad je to krenulo, predstavljao zajedno sa svojim kolegama zdravu, novu opoziciju, a sad su tu gdje jesu. Ima jedna stvar koju ću reći, gospodin Predrag Kojoviću, prije svega zahvaliti se na učešću u ovom razgovoru. I imao bih ja mnogo pitanja za našu stranku, imao bih ja pitanja i za Čavare, imao bih ja pitanja. Međutim, onako nekako, kad čovjek složi te stvari u situaciji u kojoj jesmo, ja se kao čovjek koji se bavi ovim poslom, ne smijem reći koliko godina, tako da u situaciji u kojoj jesmo, ja tražim informaciju. Ja tražim stvarnu informaciju, ja pokušavam doći do nečega što običnog čovjeka koliko toliko utješi u ovom bunilu u koje smo upali jednom u nizu. Nadamo se da ćemo dobiti neke odgovore, da bar malo utješimo ljude. Pokušat ću. Da. Baš teška situacija. Situacija je vrlo kompleksna, teška. Vjerovatno je ovo najteža kriza od Daytona. Bilo je, moram priznati, kad smo krenuli u ovo, ishod je bio vrlo neizvjestan. Ovo je zahtijevalo vjeru u nešto nepoznato. A sada je sasvim izvjesno da će se SNSD biti uklonjen iz vlasti na državnom nivou. I mislim, mnoge stvari su se pokazale da jedan zaista ozbiljan posao, diplomatski, ja bih rekao, prije svega, je obavljen u prethodne 2 godine. Jer vi ste vidjeli da je Milorad Dodik u svom državnom udaru računao na mnoge stvari. Računao je prije svega na podršku građana Republike Srpske koju nije dobio. Ljudi, građani u Republici Srpskoj žele mir, žele da rade, žele da zarađuju, da žive bolje. Računao je na podršku organa, ljudi svojih u organima Bosne i Hercegovine. Do te podrške nije došlo, niko nije napustio policijske agencije, niko nije napustio sudski sistem. Računao je na podršku, s obzirom da doživljavamo, kako rekao, u svijetu jednu revoluciju ispod prosječnosti, da ljudi koji ne zaslužuju funkcije se pojavljuju na funkcijama vrlo ozbiljnim, na koje su izabrani manipulišući javnosti, jer su vrlo vješti u tome. A mi smo to preživjeli već. Mi smo to već preživjeli. Mi smo to preživjeli, tako da smo... Da, i ta međunarodna zajednica mu je vrlo jasno, ja bih rekao, jednoglasno rekla, ovo što radiš, to ne može i zato moraš odgovarati. Ono što se sad dešava trenutno jeste taj upitnik zašto zakon ne važi za sve nas. Zašto neko može prelaziti granicu kako mu će, zašto neko može, mislim, znati na koji način se to može. Ja bih prije svega rekao da, znači, ja sam zadovoljan da smo mi u prethodne 2,5 godine stvorili politički ambijent u kome ljudi osjećaju da mogu da rade svoj posao. Nikada do sada nismo imali ovako snažne i odlučne institucije Bosne i Hercegovine. To je nešto što trebamo s ponosom gledati kroz ovu, kako rekao, tešku, kompleksnu situaciju, da smo ipak vidjeli nešto. Imali smo tužilaštvo, imali smo sud i imamo, kako rekao, znači zaista su ljudi radili svoj posao bez nekog političkog upitanja. Vi govorite sada o činjenici da Dodik još uvijek nije uhapšen, da Višković još nije uhapšen, da Stevandić još nije uhapšen. Pazite, ja bih prepustio još uvijek u ovoj fazi da se tu radi se, nema sumnje, o operaciji koja nosi određeni rizik. Ja potpuno imam povjerenje u ljude koji treba da sprovedu te akcije, da će oni ocijeniti, ne mi koji smo, kako rekao, nestrpljivi. Trebalo je juče, trebalo je da se dogodi to što prije. Oni će procijeniti kada je vrijeme i trenutak kada će oni izvršiti naredbu suda. I ja zaista ne bih više vršio pritisak na njih kroz ove, kako rekao, javne nastupe. Pa to su ljudi koji privode teške kriminalce, ljudi koji su narkodileri, koji imaju ozbiljne sisteme obezbeđenja i tako dalje, imaju sasvim sigurno jako puno iskustva kako da se sprovede jedna ovakva naredba.
I zato mislim da i ove stvari koje ste spomenuli, prelazak granice i tako dalje. Pazite, vi vjerojatno morate procijeniti u tom, pošto se Milorad Dodik, od koje je izdata zadnjih potjernica, kreće sa ozbiljnom, relativno ozbiljnom oružanom pratnjom. Vi morate procijeniti lokaciju, vaše ljudstvo, vašu opremu, njegovo obezbeđenje i tako dalje i druge rizike. I vi trebate procijeniti kad je trenutak i kad je mjesto da se to uradi. To će biti urađeno. Znači, pravda je spora, nekada, ali je neizbježna. I to smo vidjeli i kroz suđenje, koje je trajalo jako dugo, i to smo vidjeli, kako rekao, i kroz ove sve druge postupke koji su rađeni. Pravda je spora, ali je neizbježna. I na kraju će se ovaj slučaj završiti onako kako se moraju završiti svi ovi slučaji. A to je upravo ovo što ste rekli. Da smo mimo, vi i ja, uradili ovo što je uradio Dodik, nas bi privela, sudio bi nas sud, privela bi nas policija i tako dalje. Isto će se dogoditi sa Dodikom. Samo je pitanje kada će ljudi koji vode ovu operaciju odlučiti da je pravo vrijeme i pravo mjesto. Spomenuli ste ljude u Republici Srpskoj, ja sam već 2-3 puta otišao tamo, ali onako iz čista mira, pa razgovaram s ljudima, ima svašta, preovladava ovo što ste rekli kod običnog čovjeka, običnog svijeta, preovladava taj momentum da dosta bala ne bio više. Da. I to je dobro. Malo prije smo u razgovoru pred samom emisiju spomenuli gospodina Babalja, koji je gostovao ovdje. I mislim da taj način razmišljanja napokon otvara nešto što bi... Ja to mislim da desi se nešto, neki belaj, baš se desi i onda to izrodi napokon. Izgleda da smo mi, nam je to usud. Da nam je to modus operandi. Da. Pa pazite, mislim, nekako su se stvari dogodile. Prvo, znači, mi smo nekako uspjeli ovdje, ova trojka federalna, srušiti monopol politički SDA u smislu predstavljanja Bošnjaka. Tu ću vas presjeći. Kako gledate, izvinite, kako gledate na sadašnju opoziciju? Eto, između ostalog i SDA i svi ostalo. Pa da vam kažem... Kako gledate na njihove reakcije? Pa mislim dobro, mislim, oni se ponašaju kao opozicija. Mislim da su kampanje koje su vodili protiv nas, koje su bazirane na terminima izdajnici, prodaja i tako dalje, besmislene, da su opasne i dugoročno štetne za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja sam to rekao mnogo puta. Ja ne mislim da je Bakir Izetbegović neprijatelj Bosne i Hercegovine, dapače. Ali i ne mislim da izdaje nešto. Ali mislim da jednostavno se radi čovjek o političkom uvjerenju koje kako rekao, nije, ja se ne slažem s njegovim mnogim razmišljanjima o važnim pitanjima. I naravno imam taj problem, jedan, kako rekao, konceptualne prirode, a to je da je SDA, koja je u vlasti bila 30 i nešto godina, ona jedan zlatni period, ja bih rekao, neposredno poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu 1995. godine, taj period nije iskorišten za izgradnju zemlje, jačanje institucija, nego za stvaranje jedne etničke elite u ekonomskom i političkom smislu, a izgradnja države je prepuštena strancima. Mislim da je ta filozofija SDA na kraju nas dovela u ovu situaciju u kojoj jesmo. I ta promjena balansa u federaciji koja se dogodila, pobjeda trojke, odnosno uspostavljanje vlasti trojke, je, čini mi se, ohrabrilo i opoziciju u Republici Srpskoj, da se na isti način priđe SNSD-u i tom njihovom monopolu koji imaju već nekoliko decenija. I moram reći da zaista uvijek su govorili da kad hvališ opoziciju Republike Srpskoj iz federacije da im nanosi štetu. Ali ja moram reći da je ovo što rade izuzetno hrabro i izuzetno dobro i da na neki način je zaista bilo možda krucijalno u ovoj cijeloj situaciji da i ljudi, građani Republike Srpske i federacije vide da nije ovo što radi Milorad Dodik jednoglasna, potpuna, kako rekao, podrška njegovim tim potezima, nego da ne samo građani ne podržavaju to, nego i političke partije prvi put iz Republike Srpske otvoreno govore protiv njegovih takvih politika o secesiji. Za mene je izuzetno značajan bio ovdje intervju Mirka Šarovića prije jedno mjesec dana, čini mi se kad je ovo sve krenulo, kad je naslov, čini mi se na Kliksu bio "Nikad ne bih izdao Bosnu i Hercegovinu".
I to je ono o čemu mi ovdje razgovaramo. Bosna i Hercegovina je naša domovina i ona je neupitna. O odnosima unutar Bosne i Hercegovine, o odnosima između federalnih, konfederalnih, kako hoćete, jedinica, ovlasti i tako dalje, mi ćemo raspravljati narednih, vjerovatno u narednom periodu jako dugo. Pazite, u svim složenim državama politički život se sastoji de facto u raspravi između centralne i federalne vlasti federalnih jedinica o nadležnostima i tako dalje. Ali ovdje niko ne ugrožava ni nadležnost Republike Srpske, ni bilo kakve druge stvari. Ovdje se radi o jednom čovjeku koji je presuđen i koji koristi kao živi štit građana Republike Srpske i Republiku Srpsku i time ih na neki način ugrožava. I finansijski, a posebno politički. I Bosna će izaći kao uvijek, jer to više nije zbog mene, nije zbog tebe. Bosna je uvijek pobjednik, jer ona je tu 1000 godina, a prošla je i imala je u sebi, uvijek držala ljude koji su je htjeli uništiti i ljude i naše komšije koji nažalost su takvi kakvi su imali te ambicije u prošlosti da je unište, a ona će nas živjeti svi i bit će tu. I sad zato je bolje da odustanemo od ideja koje počivaju na tome da će Bosna i Hercegovina nestati i da se fokusiramo kako da svi zajedno živimo. Jer pazite, samo još jednu rečenicu. Ne može u ovoj zemlji nikada biti dobro Bošnjacima, a loše Srbima i Hrvatima ili dobro Hrvatima i drugima. Ovoj zemlji će biti dobro samo onda kada radimo stvari koje su dobre za sve. Kao što plima podiže sve brodove, tako jedan racionalan, razuman pristup vlasti u Bosni i Hercegovini će podići životni standard. Vjerujete u to? Apsolutno. Ovaj pokazatelj, neko bi rekao, šansa za isplivavanje na mjesto vlastodržaca od strane tih stranaka u Republici Srpskoj. Dobro, to su ta razmišljanja, imamo pravo da mislimo. Međutim, upravo ta Republika Srpska, odnosno opozicija koja čini sad to što čini, zanima me koliko snage ima u njima, koliko, mislim, nekako, može to sad su zajedno, ali poslije toga može doći upravo kontra od nekog novog Dodika. Jer to je recept koji je očigledno ovdje pali. Udari po nacionalnom i ti si odmah na... Pa to je, slažem se potpuno s vama. Imate, kako rekao, jeftina goriva u politici koja možete koristiti, populizam, nacionalizam i tako dalje, kada nemate odgovore na ozbiljne probleme s kojima se društvo susreće. I naravno da većina ljudi izabire liniju manjeg otpora i okreće se tim temama populističkim koji ih jednostavno održavaju na vlasti. Ali ovo vrijeme zahtijeva jednu drugu vrstu ponašanja. I ja mislim da smo do sada mi pokazali velikim dijelom, ne u potpunosti naravno, upravo takvo ponašanje. Ja ću vam samo nekoliko stvari. Primijetili ste recimo, i vrlo nas često optužuju za to, da je trojka u ovom procesu bila prilično tiha, u smislu političkih saopštenja, izjava i tako dalje. To radimo zato što upravo ne želimo da institucije rade svoj posao. Ovo nije politički obračun. Ovo je pravni obračun između čovjeka koji je begunac pred zakonom i institucija BiH koje ga traže. I ne mislim da trebamo dodavati, gasiti tu vatru kerozinom, političkim saopštenjima, retorikom i tako dalje. A s druge strane imate zaista, ja sam vrlo, svakodnevno u kontaktu sa kompletnom opozicijom iz Republike Srpske i moram priznati da zaista pokazuju jednu odlučnost i jednu hrabrost koja mene impresionira. Ja zapravo mislim da je jedan od najvažnijih govora ikada održan u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da se dogodio prije 3 otprilike sjednice na koje je poslanik SDS-a Darko Babalj nakon dvosatne rasprave sa SNSD-om vi ste prebacivali nadležnosti, nije vi ste prebacivali nadležnosti, ustao i rekao sljedeće. Jesmo, mi smo prebacivali nadležnosti sa entiteta na državu i vi iz SNSD-a ste također to radili zato što tako treba. I to ćemo raditi i u buduće, jer evropski put Bosne i Hercegovine upravo podrazumijeva između ostalog i to. I onda je rekao jednu stvar, a ovo vam govorim sada zato što vas se više ne bojimo.
Ja mislim da je to jedan trenutak koji je zapravo, koji će odrediti, kako rekao, jedan naredni period u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji se više ne boje da kažu Bosna i Hercegovina je moja država, ja živim u entitetu koji ima veliku autonomiju, koji se zove Republika Srpska, ja sam Srbin i ponosan sam na to što sam Srbin. Imao sam ga u studiju, to kažem, poprilične reakcije izazvao sa tim načinom razmišljanja kod ljudi koji vole ovu državu, kod ljudi koji očabula ne bi da napokon živimo normalno. Ne mora to biti tamo normalno, nešto se volimo na neki način, šta znamo. A zašto se ne bismo, i kako rekao... Pa nek malo vremena prođe pa da se zavolimo, jer da ne bude nasilno. Naravno, odnos se gradi. Mislim, mi imamo nekako, mi to znamo u ratu, znaš, prijateljstva iz rata nikad ne prestaju, je li tako? Prijateljstva iz teških vremena, kad se stvarno vidi, kako rekao, ko je ko, od kakvog materijala napravljen. I ovo je jedan od ovih trenutaka. Mi sada vidimo, kako rekao, određenim političarima i u Federaciji i u Republici Srpskoj odlučnost da se ovo stanje, ova agonija koja traje 30 godina, napokon završi. Imamo puno neslaganja. Imamo puno neslaganja o prošlosti. I sa opozicijom iz Republike Srpske. Nemojte imati tu nikakvih dilema. Ali imamo, kako rekao, jedno čvrsto odlučnost. Idemo dalje i idemo zajedno. Jer, pazite... Stvarno vjerujete u to? Pa nema drugog izbora. Znam da nema. Nema drugog. Sad sam govorio o plimi koja podiže sve brodove. Građanima u Republici Srpskoj i u Federaciji će biti bolje onoga trenutka kada se mi prestanemo konstantno svađati i prijetiti jednim drugima ratom. Jer dok god to radimo, nijedan investitor neće ovdje doći, uložiti novac i otvoriti radna mjesta. A nama trebaju radna mjesta. Šta je s Evropom? Šta nam je sad s Evropom? Stali su, prestali razgovori, hoćemo li mi to ikad ispuniti? Ne samo zbog nas sami, što je velika greška i vladajuće kaste, pa se to malo stavilo po strani, nećemo o tome sad, ali hoćemo li stići to? Hoćemo li ispuniti te zahtjeve? Hoćemo li mi stvarno biti, ali stvarno vas pritam, gospodine Kojović, mi ćemo u narednih nekoliko mjeseci dobiti datum za pregovore i Bosna i Hercegovina će ući u jednu novu istorijsku fazu. Pregovaranje o pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ja vas zovem za 3 mjeseca i pustim vam ovo. Apsolutno. Može, odlično. Jedna dilema koja, jedna malo neko misterija zvana gospodin Čović. Dobro. Kako komentarišete njegovo ponašanje u ovom trenutku? Kako komentarišete stvari koje imamo sad oko gospodina Vukanovića, njegovog ulaska u kompletnu priču vlasti i reakciju gospođe Krišto? Da li će ona to dozvoliti? Gospodin Čović ima jedan pristup politici koji ja u stvari mislim da je koristan za Bosnu i Hercegovinu. Možda je pragmatičan. Vrlo pragmatičan, vrlo smiren, ne pravi neke nagle, kako rekao, promjene stavova i tako dalje. Zaista ima jedan kodeks kojeg se on drži. Postoji puno stvari u njegovom razmišljanju, način koji on vidi Bosnu i Hercegovinu, uloga, isto kao i sa opozicijom u Republici Srpskoj. Vjerojatno se oko prošlosti ne bi složili. Ali mislim da je nakon ovog posljednjeg sastanka kojeg smo imali i izjava koje je dao jasno do znanja da je Dodik završena politička priča i da tu se više nema šta tražiti. Ja sam bio i na tom sastanku i tu su dogovoreni, kako rekao, vrlo konkretni potez, između ostalog i imenovanje ministra Vukanovića, ne samo za ministra sigurnosti, nego i za zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara, što bi učinilo, kako rekao, glasove SNSD-ovih ministara u vijeću ministara irelevantnim na neki način, da tako kažem. Nije irelevantan, ali u smislu oni više ne bi bili u poziciji da kontrolišu dinamiku rada vijeća ministara i donošenje odluka na tom organu. I mislim da će tu onda doći zaista do jedne velike promjene. I razgovarali smo tada o gospodinu Vukanoviću u petak, onda je došlo do susreta između HDZ-a i opozicije iz Republike Srpske u Kupresu naredni dan. Moje sve informacije, razgovarao sam skoro sa svim učesnicima tog sastanka, da je taj sastanak prošao izuzetno dobro i da je tu i također gospodin Vukanović pokazao da osim ovog, da tako kažem, osim njegove ličnosti koju znamo iz njegovog političkog marketinga, nastupa i tako dalje, koja je vrlo živopisna i
To postoji tu jedna druga strana, jedna osoba koja je izuzetno ozbiljna i koja je u stanju, ima kapacitet da obavlja ovu dužnost za koju ga želimo predložiti. Kroz svu tu priču kompletno provlači se malo da taj način razmišljanja, kada je u pitanju HDZ i Bosne i Hercegovine, jeste priča o izbornom zakonu. Da. I kod nekih, sad, dobronamjernih ili kako god, znak jednakosti sa trećim entitetom. Ja se, da vam kažem, ne bih složio. Mada mislim, potpuno mi je jasno iz koje perspektive to tako izgleda. Na svakom sastanku sa HDZ-om vi ćete uvijek na dnevnom redu imati reformu izbornog zakona. I to je tako već zadnjih 5, 6, 7 godina. I uvijek će to biti. I u svakom novom, budućem koalicionom nekom sporazumu gdje svi stavljamo neke svoje prioritete, HDZ će uvijek staviti izborni zakon. Nema sumnje da naš izborni zakon zahtijeva reformu. U raznim aspektima. Mi moramo implementirati sve presude iz Europskog suda za ljudska prava. Mi moramo uvesti nove tehnologije koje će osigurati da su zaista rezultati izbora ono što glasači žele, a ne ono što brojači glasova žele. Da li će razgovori o reformi izbornog zakona završiti na način da se formiraju neki u izbornom danu treći, kao što ste rekli, neki kantoni, vrijednosti glasa. Znači, svi ovi modeli koje je HDZ do sada predlagao, nijedan od tih modela nama nije prihvatljiv. Ja govorim u ime naše stranke. Ali da li postoje rješenja koja bi neutralisala tu neuralgičnu tačku, da tako kažem, a koja pritome ne bi Bosnu i Hercegovinu vratila 2 koraka unazad, u smislu da budu bazirane na nekom etničkom principu, postoje. Recimo, upravo prijedlog naše stranke koji još uvijek je u parlamentu jeste o indirektnom izboru članova predsjedništva iz parlamenta BiH, jednog organa, govorimo o predsjedništvu, koji bi imao smanjene neke ovlasti, koji bi više služio kao što je recimo predsjednik Njemačke u smislu nekog simboličkog predstavljanja države. Po našem prijedlogu to bio jedan predsjednik sa 2 zamjenika. Simboličke ovlasti, ako ove ostale ovlasti koje imaju prenesene na vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu. Ne ulazim sada u detalje, ali vam govorim ima da kad postoji politička volja da se neki problem riješi, a da se i zadovolje neki interesi, onda, mislim, takva rješenja u pravu i Ustavu postoje, u ustavnom pravu postoje. I ja se nadam da možda u ovoj novoj koaliciji bude više sluha za ovakvu vrstu prijedloga. Bosna i Hercegovina, sudeći po ovom, kao što malo prije rekoh, iz svega ovoga, iz ovog belaja u koji smo upali, može i tekako profitirati. Mislim, dakle, možemo izaći jači. Da, jači. Ujedinjeni. Pazite, mislim, stvari se događaju, šta je sve trebalo da se dogodi, ja znam, razgovarao sam s tobom, ja nekad, jer se predugo znamo, a pokušavam da budem... To je vječni problem. Kuda ja to već doživljavam. Predugo se znamo. Šta ste... Pobježe misao vezana za situaciju u kojoj Bosna i Hercegovina iz ovakvog užasa šta je sve trebalo da se dogodi da se jedna Evropa koja je provela sigurno 10-15 godina spavajući u jednom birokratskom snu u svom komplikovanom sistemu administrativnom donošenja odluka, da se trzne, probudi i da počne da vodi, kako rekao, jednu ozbiljnu politiku. Agresija Rusije na Ukrajinu, izbori u Americi i po prvi put imate, jel tako, sada situaciju koju Evropa djeluje ozbiljno. Evropa će u narednih periodu postati svjetska vojna supersila. I dio te svjetske vojne supersile će biti i Bosna i Hercegovina koja će postati njen član. I mi ćemo se naći u jednom sigurnosnom okruženju koje će nam omogućiti da napokon počnemo da živimo ovo što ste rekli, normalno život. Kolika je snaga Aleksandra Vučića u ovoj konstelaciji događaja? Svaki dan sve manje. Zbog studenata ili? Pa ja mislim da on ima svojih ozbiljnih problema.
Mislim da su studenti jedan, možda najveći u ovom trenutku problem, ali nije, ja mislim, problem, kad kažem studenti, nisu oni problem, nego problem je to što studenti ti predstavljaju. Oni predstavljaju jedno zdravo razmišljanje koje ima sve kvalitete onoga što, evo, kako se to kaže, nema jačeg oružja na svijetu od ideje čije vrijeme je došlo. Ja mislim da je vrijeme ideje koju studenti nose na ovim protestima došlo. A šta je to u ovdašnjem čovjeku da... Kako mi nemamo toga? Mi smo ljudi koji su... Sjetimo se te 92. Ne gledajući to kroz prizmu rata, nego samo taj momentum da se može desiti ono što se već dešava u Hrvatskoj i tako dalje i tako. Ode Sarajevo na ulicu. Jest. Sad imaš 10-15 ljudi. Pa dobro, vrijeme se promijenilo. Mislim, ljudi su... A obavezno je svaka im čast. Srbiji. Aha, studentima, svaka im čast. Da. Zovu ova naša mala studenterija, zovu nešto da organizuju. Ja. Ali znaš kako mi ima s druge strane, ja nisam siguran da bi druge države izdržale to što se Bosni dogodilo 90-ih. Ne vjerujem da bi izdržale. Ovo je izdržano samo... I znaš, jedna najjača ima ovdje kod nas sila, zove se inat. Mi smo opstali iz inata. I tako će biti. Nemoj me provocirati bez razloga, bola nema. Znaš da ništa. Koliko sve to, ovo što se sad dešava, ja znam da će se neke stvari što stihijski, što ciljano mijenjati, pa ćemo doći u situaciju da ponovo, sad gledamo to kao super, da se ponovo raspravlja o plati koja je 1000 maraka, koja je, mislim, dno dna. A i zato imamo obstrukcije. Pa uvijek ćete imati, to je politika. Pazite, to je politika, razni interesi poslodavaca i radnika nisu identični, vrlo često. I kako god se ponašate, uvijek će ali to je nekada dokaz i da radite pravu stvar. Mislim, ja bi zaista volio da imam dijalog, kako rekao ovako, neku debatu sa vlasnikom firme koja bilježi 80 miliona profite, čija plata vlasnika te firme je, ne znam, 1200 maraka, a radnicima isplaćuje 500 maraka u platu i 300-400 maraka u kešu u koverte. Volio bi da imam jednu, kako rekao, ekonomsku diskusiju s takvim jednim vlasnikom firme koji ima milione i milione i vozi auto koji njegovi radnici nikada ne mogu, kako rekao, priuštiti. I samo da vidim kako taj biznes model, mislim, funkcioniše u kome on izvlači 80 miliona godišnje novca iz firme, a radnici mu rade na minimalnoj plaći. I kako misli da je to etička, kako rekao to. Jer, pazi, mislim, zaista ja ne govorim ovdje o nekom ljevičarskoj ideologiji i tako dalje. Mislim, ja sam više liberal. Ali ovo ću reći. A što je bilo loše da je ljevičarski? Ne, nego govorim, hoću da se fokusiram na ekonomski. Da. Odsustvo etike iz ekonomije uvijek vodi u propast ekonomije. Mislim, to se dokazalo. Mislim, to se dokazalo i u svakoj od ovih kriza, je li tako? Da. Imali smo, kako rekao, 2000. godine dot-com krizu u kojoj su ljudi skockali sa dionicama, bukvalno, tako što su pravili razne šeme i to je rezultiralo najvećim padom ikada, milioni ljudi su bili otpušteni. 2008. godine smo imali neetičko ponašanje banaka koji su ljudima koji ne mogu da imaju kredit, davali kredite, iako su znali da ih oni ne mogu platiti. I onda je to završilo, kako rekao, tako kako je završilo. Hoću da kažem ovo, kad pogledate i Tomasa Piketija i druge autore ekonomske, uvijek ćete naći jednu stvar, a to je ekonomija koja nije bazirana na nekom etičkom kodeksu propada, ne može da opstane. Kad već rezonujemo tako i kad razmišljamo o tom momentumu novca i svega ostalog, znate što mene boli? Jablanca. Jako me voli Jablanca. Jako me voli Jablanca i
nije to floskula, nego jednostavno mislim, čovječe dragi, evo sad šta se dešava dole. Mi imamo još jedan slučaj ovdje, nije u vašoj zoni, mislim, interesa, ali normalno, gledajući kroz politički angažman. Imamo u Sarajevu isto tako momentum koji može, što bi narod rekao, gluho i daleko bilo. I sad uslijed svih tih turbulencija koje imamo, to je u zapečku. Pa pazite, vrlo je slično to. Recimo, mi u Sarajevu imamo zaista taj... Se mogu sad probuditi, ljudi se na drveni mogu apsolutno. I ako se sjećate, onda je formirana jedna radna grupa, kanton, federacija, svi potrebni i tako dalje. I ništa se nije uradilo. I na kraju je premijer Ruk morao vući i reći, ok, mi preuzimamo ovo kao da je to samo naš problem kantonalni i mi ćemo se baviti time. I mislim da se vrlo slična stvar dogodila u Jablanici. Federacija obezbijedila novac, ogromnu količinu novca za Jablanicu, ali implementacija tog novca, davanje ljudima građevinskih dozvola koje su na nivou kantona, opštine i tako dalje, određivanje novih placeva, popravljanje infrastrukture koje je u nadležnosti tih organa koji imaju novac da to urade, jednostavno se ne dešava. I pri tome se u tome svemu još pravi neka politička igra u kojoj se zbog tog nedešavanja u Jablanici različiti nivoji vlasti na kojima su različite političke stranke čine vlast, pokušavaju, kako rekao, prebaciti odgovornost jedni na druge. A ljudi koji su tamo trebali dobiti tu pomoć, još uvijek nisu dobili tu pomoć. Ispaštaju i žive. I to je jedna, kako rekao, mrlja i sramota i pokazuje našu nespremnost da se nosimo sa ovakvim situacijama. Jer pazite, tu se radi o 70-80 ljudi, to nisu razmjeri o hiljada i hiljada ljudi. Tu se radi o otkrivanju tih misterija vezanih za neke kamenolome koji mogu biti personifikacija dosta stvari. To je sasvim druga stvar. Vi biste trebali imati tu dvije stvari. Jedna je hitna, primarna, obezbeđivanje egzistencije ljudi, popravljanje infrastrukture da bi privreda mogla da funkcioniše, a s druge strane imate utvrđivanje odgovornosti kako je do ovoga došlo. Jer je očigledno da, kako rekao, nije rezultat samo prirodne pojave kiše, nego i nekih drugih, kako rekao, problema koji su uzroke čovjek. Da. Tih stvari, takvih stvari uvijek imaju u svijetu, dešavaju se, mislim da treba... Mislim da je reakcija, pa i naravno, da postoje prirodne nesreće koje vi ne možete. Pogotovo danas u vrijeme klimatskih promjena gdje imamo pojave koje do sada, kako rekao, nismo imali ekstremne vremenske uslove i tako dalje. I na to ne možemo utjecati. Ali reakcija vlasti na te nesreće prema građanima i njihovim materijalnim dobrima koji su izgubili, to možemo utjecati i to moralo biti puno bolje. Pade mi na pamet, sad dok razgovaramo, ponovo se vraćamo na aktuelnu temu. Kaže gospodin Čović jučer da će se, pošto su prostrujele priče, kako se Dodik više neće vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Vratit će se. Ali onako punih usta, Čović kaže da vrati, kao ono da ga pitam za rođaka, brata, druga, prijatelja, vratit će se. Pa, vratit će se čak i ako ne bude htio da se vrati. Da, po tim uslovima znam, nego ja razmišljam o njemu kao takvom. Da. Približavam se polako kraju razgovoru, pa bi vas nešto pitao, čovjek koji je za one koji ne znaju, dugo vremena u životu poklonio ovom zanatu kojim se bavim ja i tom novinarstvu. Fali li? Svaki dan. Dakle, idemo onako malo kratko do oslobođenja, do početka rata. Aktivnosti, pa se onda otišli do Reutersa. Što je bilo nama iz onoga studija 99, znaš ono ko je, ide Trač, ide u Reuters, daj, nemoj me, znaš. I onda se sve to stavi, kako, zanima me privatno, kako se to pobjegne od ovoga? Liječeni novinar, znaš, kao alkoholičar, nikad ne smiješ više pričati o tome. Pa, znaš, ima nešto, mislim, to je jedan poziv koji, ja bih rekao, novinarstvo je, znaš, kao jedan od onih poziva, kao kad si doktor ili tako dalje, koji ti obilježi čitav život. To nije nešto što možeš raditi od 9 do 5, zatvoriš butigu, odeš kući i imaš neki drugi život. Ti si stalno, ti si uvijek novinar.
ja sam stvarno, eto, kao što si rekao, imao tu neku sreću ili šta već, da počnem raditi za taj Reuter i onda sam, nažalost, kako rekao, završio u tom odjeljenju za ratno novinarstvo. I onda sam 20 godina uglavnom putovao po svijetu i pokrivao te neke tako neobičajne događaje u smislu ratovi, prirodne nesreće velike i tako da. I mislim da je jedno iskustvo koje i vrsta odnosa i pa ti znaš, mislim, puno toga. To je jedno ta plemenska ekipa koja se stvara među novinarima kad su na nekom zadatku i ta želja da se otkrije taj sveti gral istine, šta se stvarno desilo. I tako i moram priznati, znaš, dugo vremena ja sam imao i neki, kako rekao, moralni imperativ u smislu, to pogotovo ovdje kada sam radio u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini u ratu, ti uvijek razmišljaš, ako ja napravim dovoljno dobru fotografiju ili snimim dovoljno dobro šta se ovdje događa, svijet će uraditi nešto, zaustavit će ovo. I onda naravno shvatiš da je to puno komplikovanije pitanje. A to te nosi, to jednostavno. Ali te to nosi i to ja se sjećam. Jer se sjećam ovdje u Sarajevu kad sam bio, kad je se masakr na Ferhadiji dogodio, ja sam mislio, to je, nisam ni u stanju da pričam o snimanju toga, ali sam mislio, ok, sad kad ovo vide, ovo će sve zaustaviti. Pojavit će se odmah avioni, svijet će odmah reagovati jer ovo je pakao. To je ta greška koju su mnogi napravili u tom trenutku, gospodine Kojoviću. Neki su, neću spominjati sada, nisu više ni živi. Pa su upravo te snimke misleći da će to kad CNN i tako dalje uradi, to da će se to, i sav se fokus stavio na to, a veliki dio sela oko Drine je bez kamera, bez išta. Bez išta, da. Neću da upotrebim neku ružnu riječ, dakle, protjerano, obijeno. To je ta greška medija kad političar napravi pala granata u Sarajevu, CNN, svi su tu ode Drina. Slažem se, ali mislim, pazi, ja u tom periodu kad smo radili ovdje, jako je teško kretati se, iako smo se mi kretali kroz linije, da tako kažem. Ali ti neki dijelovi, naravno, znaš, tada je još uvijek bila i logistika, i televizije, i novinara, morao si imati mašine, logistiku i tako dalje. Ali nema opravdanja. Mislim, potpuno je tačno. Vidi, ne možemo vidjeti sve, ali ja jako cijenim ljude koji rizikuju svoju bezbjednost i život da dođu, koji su došli sada u Bosnu i Hercegovinu, da pokažu svijetu šta se događa ovdje. I kao što znaš, mnogi od njih su i stradali ovdje. Ovo je jedan od, ja mislim, poslije Iraka, rat sa najviše novinarskih žrtava u Bosni i Hercegovini. Ali idemo dalje, idemo sada. Novinarstvo zatvoreno, bavit ćemo se politikom. Pa jesam, da znaš, ja nisam, ja sam kad sam se vratio iz Amerike ovdje 2008. godine sa suprugom koja je Amerikanka, Kimberly Music, nisam planirao da se bavim politikom. Mislio sam da se nađem sa svojim starim prijateljima Danom Santanovićem, Dinom Mustafićem, Bojanom i tako dalje i da živim jedan lagani život i tako dalje. Ali se pokazalo da nemam taj talent da se izolujem, kako rekao, od stvari koje se događaju oko mene i da budem ravnodušan prema tome. I toliko sam se onda sekirao zbog situacija, bilo mi je lakše da uđem i da pokušam nešto da uradim nego da gledam sa strane. Eto, za kraj moram. Zašto vas ostaviše kad pomenuste već ta gospoda kada je naša stranka u pitanju? Evo sa ovog sada, gdje je Dan Stanović? A ne, pa dobro, ja mislim da je on odigrao vrlo važno. Pa dobro, pazite, on nije čovjek za politike, on je suviše... On je samo došao, odigrao da pridoje, ali to bilo to? Pa u tim krucijalnim trenutima, mislim da su Dan Stanović i Dino Mustafić odigrali krucijalnu ulogu i još neki ljudi, da ta stranka ne mora baš startati sa nule, nego sa recimo +2. Dobro ste to. Danis je i dalje tu, kako rekao, uvijek naravno to, ali njegov apsolutno, ja nikad nisam vidio nekoga koji je tako obsesivno zaljubljen u svoj posao kao on, u režiju, mislim, i sve ono što ide s tim, gledanje filmova, pisanje scenarija. I bilo bi
šteta izgubiti fantastičnog režisera i pisca i dobiti jednog prosječnog političara. Namazani ste. Dobro ste to odigrali. Hvala lijepa. Hvala. I nadam se da ovo što smo sad iznijeli, da je to nešto što će koliko toliko smiriti ljude, koliko toliko nas dovesti u situaciju da se ipak nadamo. Znači, poruka je moja i da mi nije 1000 maraka. Građanima Republike Srpske Federacije Brčkog distrikta neće biti rata. Molim vas, najveća forma ljudskosti u ovom trenutku je ići raditi svoj posao profesionalno, bez obzira šta vam ko kaže. Pazite šta izgovarate. Ja sam 92. godine čuo, mirno spavajte, rata neće biti. I ja sam to i sa ogromnom zadrškom ovo govorim ne olako, ali kako rekao, mimo ovo nije 92. godina. Nema, kako rekao... Znaš ono s jogurtom i znaš? Ja samo znam da ljudi u Republici Srpskoj u Federaciji žele da žive normalno i ja ih pozivam da to i radimo. A živjeti normalno znači pustite neka organi države BiH rade svoj posao, svi smo jednaki pred zakonom, ti zakoni sprečavaju anarhiju ovdje, tako živimo i kada se riješimo ovoga čovjeka, stvar će krenuti najbolje. Ova zemlja, najbolji dan tek dolaze. Boga mi lijepih stvari čusmo, sad ćemo vidjeti i Evropa i... Da, vrijeme. Pa jest, stvarno više. Pa mislim... Bar mi s ovog aspekta s godinama možemo reći... Vrijeme da malo, kako rekao, odahnemo to. Lijepo. Zaista malo lijepog nam je. Tako smo mentalitetno, nama malo pa jest, evo, učini život lepši. Rumunija, Kipar i mi odmah... Bravo, gotovo. Odmah smo mi pjesma. Pa jest. To je nešto što nam treba, dakle... Ali nadam se, stvarno živim u nadi, uvijek je nadam se, ali ima stvari koje uvijek gledaš kroz svoju prizmu, pa onda imaš dijete koje je tu, a koje debelo razmišlja da napusti sve ovo. Mislim, pričam kao čovjek koji preživljava sve ono što velika većina preživljava. Ja ih razumijem i ne spriječavam ih. Ako hoće da idu... Ja kažem, naravno, mladi ljudi traže svoju šansu ostvarenja snova. Otiđite, idite, ali vratite se. Hvala lijepa. Gospodin Predrag Kojović bio gost još jednog izdanja Vazovog intervjua. Nadamo se da se bar 50% ostvari od ovoga što smo danas čuli. Narodski kazano, mi smo ne na konju, nego hvala lijepa na pažnji.